Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele ekuseni. Webafowethu, hheyi, ngicabanga ukuthi-ke abantu abalandela i-Kaizer Chiefs nabayifolowayo emapheyijini ahlukahlukene ko-Facebook, sebeyibonile le ndoda le abantu Chieflet, ya, ebuya le nje phesheya. Okubikwa ukuthi-ke le ngwenya lena-ke ivumile inkontileka yeminyaka emibili ne-Kaizer Chiefs. Okulindeke ukuthi ifike-ke ngoLwesine lapha eMzansi, izokwenzeka ama-fitness test njengokujwayelekile-ke. Le ngwenya lena-ke bafowethu, cha, ngike ngawabuka amavidiyo ayo, ama-clip engicabanga ukuthi abanye abakwi-social media futhi nabo bawabukile lawo mavidiyo lawo. Cha, ingwenya ngizolikhuluma nje iqiniso yey'ngane zakwethu, ingwenya ayikho yimbi kakhulu, cha, iyadlala, iyalazi ibhola, imnandi kwi-attack. Engicabanga ukuthi nje futhi into engiyibonile kulamavidiyo la engiwabukile, ngicabanga ukuthi ingwenya lena iyakwazi ukudlala as a cam, ilandele i-striker, ibe unamba 10, iphinde ikwazi ukudlala as ya, idlale la esiswini straight phakathi, ya, idlale i-6, ngathi iyakwazi futhi ngoba bengibuka amavidiyo ayo. Iphinde ikhone ukudlala ukuba iwinga, la phinde ngabuka khona amavidiyo ayo, okusho ukuthi kuma-position amathathu iyakhona ukufitha le ngwenya le, yabo, ngendlela engiwabuke ngayo amavidiyo ayo, nangendlela eqhamuka ngayo futhi emavidiyweni ayo, iyakhona ukukhatha, iyakhona ukuphasa, iphinde futhi ibe mnandi la, iyakhona ukushaya i-free kick le ndoda le. Kumavidiyo engiwabukile, iyakhona ukushaya i-free kick, imnandi nje kakhulu. I-free kick iyayikhona ukuyishaya, yayo nayo ngathi i-Chiefs isayinile impela unamba 10 o-right lana, isayine umjito omnandi, angeke ngithi ushoda ngani, akashodi ngalutho. Sekuyobhekakala ukuthi-ke ijezi le-Kaizer Chiefs ngeke limsinde yini, yabo, yiyo-ke into efike ibe yinkinga-ke, umjito afike abe mnandi, afike kwi-Chiefs aphinde anyamalale, aphinde aziwe nokuthi afike wasindwa ijezi le-Chiefs, yabo. Kodwa into engijabulisayo ukuthi umfana uzalelwe eDurban, shuthi nje ayikho into esoze enze izinto ey'ningi, nokufika nje angene egrawundini adlale akuna-working permit, yinto yonke into emnandi. So nje asithembeni iy'ngane zakwethu ukuthi umfana uzodiliva uma efika. Hhayi, ayivulwe le sizini, ayivulwe le sizini sibone ukuthi siphelelaphi iy'ngane zakwethu. Ngicabanga ukuthi le sizini i-Kaizer Chiefs sekuyomele ukuthi ilwele ukuhlala ku-3 noma ku-2, yi-position esiyibhekile le sizini le bafowethu. Ya, good signing for i-Kaizer Chiefs lana. Sekushoda-ke i-striker-ke manje ukuthi sithole i-striker. Ngibonge iy'ngane zakwethu kulo busuku obuhle.